Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu Marian Zothanpui. Odisha lar sab ni tora sontak Dr. Hari Babu Kambambati and Mizoram at Swasan Hunturle, Mizoram lar sab thar atana roa General Dr. Vijay Kumar Singh and Aizawl Raj Bhavan aron lo huntur siat alanilaw. Raj Bhavan at changat hodondanin lar sab Dr. Hari Babu Kambambati hi inrin niya Agartala a NEC plenary session mga akalkha lo le to lovin an kholama Christmas le kumthar chol mangtorin atlanga alokir le huntur sia ala shebiglaw. Ani hi Odisha lar sab bang ta tu turani awangin real lovakal thwai chu angai don ni inan soya chumiral chuan Mizoram lar sap thar hian aron thak venghal mai turangai ani anin thak kwal hun tur hi achiang thwai turangai ani thu Raj Bhavan achanga thudon chuan asoi Puanto angin Mizoram lar sap Dr. Hari Babu Kambambati chu Odisha lar sap atana son ania General Dr. Vijay Kumar Singh chu Mizoram lar sap thar atana rawat ani General VK Singh hi main som sangkha chakwa somnga pakhatapiang ni in India Ram Chief of Army Staff somni palina ania Indian Army achanga achol nuwa politics sa aluta kumsang ni som palile sang ni som pakwa Lok Sabha in thanpuya te khan BJP tiketa dingin Ghaziabad Uttar Pradesh achanga thantlin ania Prime Minister Narendra Modi ka iswai term khatna Khan, Minister of State for External Affairs, Minister of State Independent Charge for Donor le, Minister of State for Statistics and Program Implementation te atsela. At term ni na hiyan, Minister of State for Road Transport and Highways le, Civil Aviation te alaw tsel tobok. Nimintlay lama Rashtrapati Bhavan thutswa ina tarlandanin Odisha lar sab Raghubar Das Banatsu President Draupadi Murmu chuan pomin ai o turin Mizoram lar sab Dr. Hari Babu Kambambati chu ai o turin arwata President hian state nga alar sab turte arwat ngal ani Bihar lar sab Rajendra Vishwanath Arlikar chu Kerala lar sab turin arwata Kerala lar sab Arif Muhammad Khan chu Bihar son ania Union Home Secretary Hui Ajay Kumar Bala chu Manipur lar sapatan ruat ani Nizana champai khopuya lirthei che swala khaltu thia ami phur le che chwana lama atai mei chha pakhat an hliambok Nizanda som pakhat vel khan champai electric van tourist lodge kyang vai munle motorcycle registration number MZ044223 chu che swalin helir thei chuang mi pani Zinga motor khaltu sikela tlansanga kumsom himi champhai districta bulfek zol khwa a pulal thangliana fapa champhai kanan venga khosamek chuan hliamnu taktuarin Midday hospital panpui ani lain aboral zuini inthudon ania ami phur ero chu hliamte nautuarin first aid pe kania herlir thei swal hian vai muna Wesleyan Methodist biakin Tier Gate su in biakin kyang loading me che pakhat chu atai boka hliamte naw atwar bok Sikelatlan sanga ruang hi Champhai District Hospital a postmortem examination ti nuwa ankhwa bulfek zola lakani anga voina William aniyang Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puana niya AIR News Aizawl YouTube channel All Indian Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thak le chhiar thei ada ani zanin daru le chanvia Chanchinthar hi puan le ani ang Nizang Khan Home Minister Puke Sabdanga chuan Christmas Borok man taknei ani theina atana Aizawl khapui chung police duty te baka YMA le VDP duty post te atlo kwal Home Minister chuan Christmas urlok zana Borok man tak chu mipuite thoi rale duty te inpek na ani thu soin Mizoram Sarkar thu chwa hal pwale puak theidang Kapchu December ni somthum pakhat kumhlui thla zan thlenga khauta ka kenko apoi mo thua soya Home Minister hi Mizoram Police hotu te baka Central YMA kumpuan committee shrai tu te Akashvani correspondent le Chanchin Bumi Chen khaten an joy om ani hotu ten tuk in lama Akashvani News Aizawl an shildanin nizan lama borok tu omlo thleng Mizoram chunga omlem lava Aizawl Bongkon Police Station a rugruk case awangin mitang pakhat le zurui chunga chungkua tibuai mitang pakhat baka light chilava two wheeler khala in phur mitang pani an oma tang pali tahi anvain mi pavek anni Aizawl Police Station a rugruk case awangin mitang mi pa pakhat le kholaya zurui boina siam mitang mi pa pakhat an oma Aizawl PSN meiche pakhat nge na tangin Nizang Khan halpu an man sakbok ani Vaivakon Police Station in Homada Turmitang pakhat an neya Kulikon Police Station le Zonum Outpost ate mitangan omlo ani
John Vanal chuanga Akashvani News Aizawl. Chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani.